naji bono monsho murigereria enkeye moni goboneganetio bokonyi kubwatekana no gotajirwa nse ko mwana obo yogotebekana gosoma skuru ya Kemera Central Academy Mixed Day yogotoka se ward area ya Kemera kolengana nenke yuni gogote abuna ugotajirwa ko mwana obo nse ni gokogocha emaiga chinga kibatiza chi gosori go sports yogotebekana no mwalimu oyo mu skuru ni gekere ntege kolekyo asaro mukagiro monena bonno niga abikire byara na niga tangira segetseni kibanyanyimbo kyamanga kolengana mokonyu umugambi kurwa sense mejo Robert Mekenye gakonekia kolekini gate birubutu kimwe cyake ko kurugoro yengane yo honyu mwalimu yekere ntege kolekyo nyari kumukira gitambukira gitende kolengana nilichiko cinga kiechini ganya reko boli abayibuli ko bano bole muno botererwa kero kilimiro boli janse gendrete na gotya abana babombi yabale kerengani yo gendrete ko rubutu ki woime Njasa Marita Robert Mekenye wendo mwiri assistant chief wa Mutembesa Procreation utwanya report neze timu ya media turanga tukese skuru ya itoa ekorugere kyaba turamanya obana nga kyaba takweli ego uyo mukagirwa nabwatire nohale omwana ya wasero likirije statement yae ona turasaba nga serikali yeito ebwatiye enteke ase incherende yonse era umwana uyanyora kiyae n'abana bonse babe assured nga karabale skuru bale safe bale buya kera gara togira abana skuru to etabana baye buya basomiwe tariga gosariwo bonje ndateba nga bali be skuru yeito nire ye kanisa utwara wale musana ndoje gotaka kone ke bana ande skuru ego serikali tumna ya oriabete kubwatwa tigagende mutwe kinege kebwatiwe magosa yarorekane richikorikore gasi chenda saba bayibuli baito bali bwatabana bana babe safe no mwaka machama ni atabiri school abana babe safe bana balendwe iko nasebirenga serikali yetu ifanye kazi na ijulikane ni kweli ama ni si kweli. Kama ni kweli achue chukuliwe kali.